Murakaza neza kuri Minembwe Capital News. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ifite akamaro kanini mu buzima bw'umukristo. Umuhamagaro niki? Aha muri iki kiganiro turi kumwe na Revera Ruvugwa, aho aza kutuganirira atanga ubusobanuro bunini bujyanye n'umuhamagaro kugira ngo umuntu amenye icyo yahamagariwe. Turakwakiriye Bwana Revera. Turasaba ngo abantu bose bari butwumve bumvira ijambo rigira icyo ribamarira mu mitima yabo kandi rigira icyo bafasha. Turabizi neza yuko Mwami Yesu dukora imirimo mwanditsi yaravuze ngo ubushobozi bwose na Kristo n'imbaraga niwe uzi ubidushoboza. Ubwacu ntitwabimenya ntitwanabisobanukirwa, ariko turagusaba ngo udufashe. Yego. Amen. Amen. Rero mu by'ukuri amazina ni ayo ngayo. Tugiye kunganira ku ngingo nanone y'umuhamagaro. Umuhamagaro ni ikintu kinini gikomeye cyane twakwiga iminsi miremire, ariko turavuga bikeya twabashije kugira ngo tuganireho. Dushimira ni kamera yacu. Yego. Uburyo bw'ivugabutumwa kugira ngo abantu bose ku isi babikurikirane. Soma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Isaya igice cya 6 umurongo wa 9 cya 8 no ku murongo wa 9. Numva ijwi ry'Umwami Imana rivuga riti, ndatuma ninde ungendera, maze ndavuga nti nije abari injutuma. Arambwira ati, genda ubwire ubwoko bwose uti, nimwumve muzaje mwumva, ariko kubimenya muzaja mureba, ariko no kubyitegereza. Amen. Amen. Dushimiye Imana se y'Umwami wacu Yesu Kristo, tugiriye neza kuko kumwe neza atamaze kubivuga turinze Yego. iyi minsi myinshi itandukanye, abantu baherereye henshi, kugira ngo tuganire ku ijambo ryitwa umuhamagaro. Yego. Umuhamagaro ni ikintu kinini cyane kandi cyagutse bikomeye. Imana yahamagariye abantu bose ku isi. Yahamagaye umuntu wese kandi igena imuheza umuhamagaro we. Yego. kandi imuheza n'inshingano agomba gukora. Kandi izo nshingano Imana yaguhaye nizo uzakora. Hari abo yahaye impano, hari abo yahaye uyu muhamagaro, ariko twese twahawe umuhamagaro umwe kandi wose wo kwitaba Imana. Yego. Abantu bagenda bagira impano zitandukanye. Yego. Ariko umuhamagaro ni ikintu twese Imana yaduhamagariye. Kandi ntawe Imana yahamagaye yaremye wese itahaye umuhamagaro. Yego. Bibiliya ije ivuga neza mu gitabo cy'Itangiriro kuko yaremye umwana w'umuntu, imaze kumurema yamuhaye umuhamagaro wo kurinda no gukorera uruzabibu yari amuhaye neza. Adamu na Eva bahawe umukoro. Yego. Bahawe icyo gukora. Icyo gituma buri mwana w'umuntu wese yahawe icyo gukora, kandi buri wese agomba kugira icyo akora. Kuko iyo umuntu afite icyo akora, Imana ntiyahamagara umuntu udafite icyo akora. Yego. Kandi iraguhamagara ikaguheza n'umurimo ukora. Yamuhaye umurimo akora, imuheza umurimo wo gukorera urugo rwe no kurinda uruzabibu, ndetse no kuba umutegetsi wo gutegeka ibintu byose byaremwe by'isi. Imana y'umwana w'umuntu yamuhaye ubushobozi bunini bukomeye cyane. Umuhamagaro ubundi haba imihamagaro myinshi. Abantu bakunda kuvuga imihamagaro igera kuri 3. Hari umuhamagaro w'Imana, hari umuhamagaro w'umuntu yihamagara, hakaba n'umuhamagaro uhamagarwa na bene wacu cyangwa se bene wacu. Ariko yose muri iyo mihamagara yose igira ibitandukanye. Yego. Yose irasa, bigira ibitandukanije. Umuhamagaro ndatangira ku muhamagaro w'abantu, kuko ni nawo muhamagaro iragoye kuyitandukanya yose, kuko yose isa n'ikorera Imana. Yego. Imihamagaro w'abantu umuntu ahamagara tuwusanga mu gitabo cya Samweli, aho Abanyesirayeli bifuje umwami. Yego. Bifuza umwami, basanga Samweli, baramubwira ati, Samweli turashaka kuko none utagitegekwa n'Imana. Buce bwaho baramugora cyane, kugeza aho Imana yabwiye Samweli, aramubwira ati, Samweli genda
ubushakira umwana wo muri bo. Aragenda agimikira umwami Sawuli. Sawuli yima bitewe n'uko abantu babivuze. Yego. Umuhamagaro we wari uhamagawe n'abantu uko babishaka. Kandi umuhamagaro w'abantu babishaka bemera igitandukaniro n'umuhamagaro w'Imana nuko ukorera abantu tukorera Imana. Ukorera ubushake bwabo, ntabwo ukorera ubushake bw'Imana. Kuko ukora ibyo bumva kandi bagendera uko bashaka. Iyo bakoreye uko bashaka baranezerwa. Nacyo gihe kirekire usanga umuhamagaro wo guhamagarwa na bene wanyu bahora bakugenga. Niba guheza amabwiriza bagenda kuko ushaka. Sawuli yakoze amafuti agera kuri 2, niyo mvugaho rimwe ari kuvuga ifuti rimwe. Yigeze kubana kuja gutamba ibitambo. Yego. Abantu baramuremerera. Ngo bene wabo baramuremerera. Hari igihe ugira umuhamagaro wa bene wanyu ko kuremerera. Kandi ukakuvuna. Ngo ugeze bambwita Samuel yatinze tamba ibitambo, yatinze kubera kazagira kuri aratamba. Niyo munsi Imana yamukwiye ku ngoma. Samuel yaraje aramubwira ngo wafuditse. Ijambo gufudika ni ijambo gukora ikintu kitari cyo. Nuko igihe cyose dukorera umuhamagaro wa bene wacu dufudika ibintu. Tubikora mu gihe kitari cyabo. Yego. Dukora mu gihe kitari cyo. Rero uyu mugabo yakoze umuhamagaro mubi cyane bituma n'Imana imuca ku ngoma. Uyu ni umuhamagaro umwe dusanga w'abantu bihamagaye, w'umuntu wahamagawe na bene wabo. Nuko wahamagawe na bene wabo. Ubundi umuhamagaro duhamagarirwa gukorera abantu bose. Abantu bose, amoko yose, imiryango yose, niwo muhamagaro mwiza. Yego. Uyu muhamagaro umugabo yakoze umuhamagaro kandi uwo muhamagaro niwo bantu benshi bafite. Bunye n'abantu bari kuba barahamagarwa na bene wabo. Imiryango byagiye biboneka ni benshi stabona uvuga ngo ni naka ariko mwage mubireba. Ariko ikigereranyo cyiza cyabyo kiza kimuranga arangwa no kumvira abantu kuruta kumvira Imana. Uwahamagawe n'abantu. Uhamagawe n'abantu. Kigira kabiri dufite umuntu wihamagaye. Umuntu wihamagaye ni benshi barihamagaye. Yego. Ariko umuntu wihamagaye reka muvugeho gusa ikiza kimura afite nk'ibintu bibiri bizamuranga. Ikintu cya mbere umuntu wihamagaye arangwa n'icubahiro. Ce akunda kwicubahiro cyane. Agihagarara. Avuga kuko yemera kuko ari we. Akarutusha Imana icubahiro. Kuko abantu wihamagaye avuga ko ari nkawe. Akunda icubahiro. Akunda ko abantu bamureba. Ndetse nasonye ijambo ry'Imana mu gitabo cyariko ahantu bavuga ngo abafarisayo ngo bari bujuje ubuzima buziranenge bwose bwo kwerekana ko bakunda Imana. Ngo ariko ikintu cyabarangaga gikomeye cyane cyari gikomeye nuko bakundaga intebe z'imbere. Bakundaga intebe z'imbere kandi bakazikundaho cyane, gukunda kugaragara cyane no mu mayira abiri ndetse no kwerekana ko ari n'abakiranutsi. Yego. Umuntu wihamagaye ntazayita ku nyungu z'abayoboye. Azahita ku nyungu ze bwite rutende. Kandi akenshi umusanga kenshi afite izubahiro mu itorero ku by'Imana. Naribajije igihe kimwe na kimwe umusanga ibintu bimwe bikomeye cyane. Ugasanga uwihamagaye afite icubahiro ku by'Imana mu itorero. Kandi buri gihe tiyoreba kubayobora. Arirebaho. Usanga yirebaho. Umuhamagaro gatatu ro umuhamagaro w'Imana tugiye kujamo. Umuhamagaro w'Imana umuhamagaro ugoye cyane. Ni umuhamagaro umuntu azayitaba. Akitaba atazi yaje. Taza imiyaje. Ni ukuvuga ngo umuhamagaro ugoye uremereye. Ijambo rya mbere rigomba kubanza kumva ijwi ry'Imana. Hari abantu bazabaza ko ijwi ry'Imana uryumva mu mutima kandi uzumva ko kubishaka kubikora. Ariko ukabihatirwa no kumva gukorera abandi. Umuhamagaro w'Imana no umuhamagaro gukorera abandi bantu. Yego. Niwo muhamagaro w'Imana. Imana ikagutoranya umuhamagaro gukorera abandi. Ariko urebye imihamagaro ya none myinshi usanga abantu bahamagarwa gukorera bo bakorera. Yego. Ariko none iyo uhamagawe n'Imana uhamagawe gukorera abandi.
uba imbata y'abandi, uca bugufi. Ikindi cya mbere kiza gituma kiranga umuntu wahamagawe n'Imana, ibintu bye byose bya buri munsi agomba kuba akora umurimo we wa buri munsi. Buri munsi agomba gukora umurimo wiwe, kandi uwo murimo we agomba gukorera umurimo wo gufasha abantu, yaba ari abakirisitu, abatishoboye, abasaza, abantu bato bato, abantu barusha ubushobozi bwose, agomba kurangwa no gukora umurimo w'Imana buri munsi. We dufite abakozi b'Imana benshi ubu nyine usanga bakoze umurimo bakora ku cyumweru gusa, undi murimo bawukora gusa munsi y'uwa mbere n'imirimo yiwe gusa usanga. Ariko umurimo w'Imana, umukozi w'Imana arangwa no gukora umurimo we wa buri munsi uko bukeye uko bwije. Gira kabiri, agomba kuba afite urugero rwiza. Imana ishimwe. Amen. Agomba kuba afite icyitegererezo, icyo muzamurebera, agomba kuba afite icyitegererezo. Burya umuntu ufite umuhamagaro ni umuntu ushaka kuyobora abandi, kandi ashaka kubayobora mu byiza gusa, kandi abantu bakamureberaho akaba ari icyitegererezo. Bibiliya ivuga ngo tugomba kuba icyitegererezo cy'umurimo. Igihe agomba kuba ari icyitegererezo cy'abandi, abandi bantu bose baza bamuhemita, baza bamukurikira bavuga ati dukore nka ntaka. Umukozi w'Imana agomba kuba ari umuntu bigana gukora ingeso nziza. Gatatu, agomba kuba ari umuntu ufite impuhwe. Impuhwe ni ukugirira abantu neza, abari hasi, abari kure. Agomba kuba afite impuhwe zo gufasha, afite impuhwe zo kugirira neza abantu, impuhwe zo gukora umurimo w'Imana, impuhwe zo gukorera abantu, kandi agomba kuba afite impuhwe zo gukorera abantu. Agomba kuba afite umutima umunezeza, agomba kuba afite umutima mwiza. Impuhwe n'umutima mwiza biratandukanye. Impuhwe ni ukugirira ubabaye. Umutima mwiza ni ugutanga umutima mwiza, ugatanga ibiri muri wowe byiza, utanga ibibi. Agomba kuba mu buzima bwo gushima Imana, kandi kuba mu buzima bwo gushima Imana. Agomba kuba mu buzima bwo gusenga, agomba kuba mu buzima bwo gusoma ijambo ry'Imana, agomba kuba mu buzima bwo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, agomba kuba mu buzima bwo gushima Imana. Urabizi ko dufite abakozi b'Imana batazabagera no mu masengesho, batazabagera no kwisengera ubwabo. Burya uyu muhamagaro urasengerwa. Ati gute? Umuhamagaro usengerwa gute? Ni ukuhora imbere y'Imana. Yesu yahoze imbere y'Imana, niwe wahoze imbere y'Imana mu gihe yari afite umuhamagaro hano ku isi. Yahoze asenga mu gitondo na nimugoroba. Ariko dufite abantu barwanya amasengesho none umusoneko, kandi ari abakozi b'Imana barahamagara, akava mu tuntu ibyo gusa akarwanya umurimo w'Imana. Agomba kuba mu buzima bwo gusenga. Ibi ni byo bintu agomba kuba afite, kandi agomba kuba yaramenye gusoma ijambo ry'Imana mu Rwanda. Ndiyo, hari igihe umuntu ahamagarwa ariko byose atarabigeraho, ariko Imana zimushoboza. Reka tubwihute kubera ko umwanya wa kamera aba ari simasobanura ikintu cyose mukigezeho. Reka tuvuge imiterere y'umuntu, ibimuranga, bigomba kumuranga kandi bigomba kumwerekana kuko hari ibibi, hari ibyiza, hari ibyo umuntu akora bikamuranga kandi bikamubera byiza. Ubundi agomba kurangwa n'amahoro. Reka tuvuge ingero z'ababashije kuba muri Bibiliya bakoze umurimo w'Imana neza, kandi Imana yabayeho kwitegereza. Buriya Bibiliya ni icyitegererezo cy'undi mugenzi, kuko twavuze ngo agomba kuba urugero rw'abandi. Turebye Abeli, muri Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 4, Abeli yabaye urugero rwiza mu gutanga ituro ryiza ryashimwe n'Imana. Amen. Abeli yabaye ituro ryiza ryanejeje Imana. Muri ico gihe Abeli yagaragaye ko ari icyitegererezo cy'umurimo, kandi natwe tugenderaho. Atanga ituro ryiza. Enoki yabaye urugero rwiza.
yagendanye n'Imana. Mu gice cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 5 uzabisanga abantu bisomye. Yagendanye n'Imana Enoke, aganira n'Imana, avugana n'Imana imyaka 300, agendana n'Imana, akiranuka buri akantu kose agenda akora akantu keza. Uru ni urugero rwiza rw'umuntu wahamagawe. Amen. Amen. Umuntu wa gatatu wagendanye n'Imana kandi Imana amuhaye urugero rwiza, aduheza ngo urugero ni Nowa. Imana aramuhamagara ati Nowa, nabonye ko no mu kintu cyane ugomba, nabonye ari ukiyanuka mu maso yanjye. Imana imuheza umurimo wo kubaka. Imana ishimwe. Amen. Imana aduhaye umurimo mwiza w'uvuga butumwa kandi ngo amara arubaka maze arabwiriza ubutumwa bwiza. Abwiriza ubutumwa bwiza, aravuga ko imvura izagwa, arabwiriza ibakwa inkuge iminsi imyaka 120. Umuhamagaro ngo uyu muhamagaro ngo ayubaka abantu bose bamuseka bamureba bamubwaza ngo si ibi byo bakora n'ibiki. Igice cyose umuhamagaro nyawo abantu bazawibaza. Abantu bazawibaza. Uzukora ibitandukanye n'ibyo abandi bashaka. Yego. Bakamubwira ati se uburimo ni ibiki? Akamubwira ati ko ndubaka inkuge kandi imvura izagwa, ngo abantu bakamuseka. Ngo arubaka kugeza ageze ku munota w'Imana, aganira n'Imana kugeza aho yabashe kwinjira mu kuge, arasoza umuhamagaro kandi Imana iramushima kuko yumviye Imana. Amen. Imana ishimwe. Amen. Aburahamu yabaye urugero rwiza mu gice cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 8. Bibiliya ivuga ngo Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu. Hari ahantu usomye mu gitabo cya Yeremiya azanezeza ngo Imana ngo yakuye ubwoko bwa Isiraheli mu gihugu cy'Egiputa, ushaka kubatera mu gihugu cyo muri Kanani kugira ngo bere babe imbuto nziza kandi izo mbuto nziza ngo zizamere mu buzima bwoko bwiza. Imana imuhamagara Aburahamu umuhamagaro kuva iwabo, bivuga ngo kuva mu byaha ukaje mu bwami bw'Imana. Bivuga ko inzira y'ikumusaba muzi usanga Imana igihe cyose yagiye ihamagara umuntu yagiye imukura ahantu ikamushyira ahandi. Kuko mushize navuze hejuru y'ugukizwa, Imana igukura ahantu ikagushira ahandi. Yahamagara Aburahamu kumukura mu gihugu cya bene wanyu iyo ukiri muri ngeso za kamere. Ubundi bene wanyu ni ingeso za kamere, ni imikorere mibi n'ibyaha bitandukanye. Izo nizo ngeso za kamere, abo nibo bene wanyu, nibo bakwambaye kandi nibo bakugeze. Imana imuhamagara kumukura muri bene wabo yumukira mu gihugu cya Kanani, imushana mu gihugu aragenda urugeze murabizi rwabaye rurerure sindivuga ni rwose ndabangiza. Dawidi Imana amuhamagaye mu gihe cye. Amen. Amen. Usonye mu gihe byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 22. Haraba ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana ishaka ngo araruhuka. Imana ishimwe. Amen. Amaze gukora ibyo Imana ishaka araruhuka. Dawidi Imana amuhamagara gukora umurimo wayo mu gihe kigoye n'igikwiriye n'ikidakwiriye. Ngo ariko icyo Imana amushimaga nuko yagiraga umutima wo kwicisha bugufi n'umutima wo kwihana. Ibindi byose zarakorwaga ngo ariko akagira umutima wo kwicisha bugufi no kwihana. Dawidi yakoze umurimo mwiza. Umurimo umuntu wa gatatu wahagaze mu gihe ciwe neza cy'umuhamagaro ni Mariya. Mariya igice cya Luka umurongo wa igice cya 1 n'umurongo wa 30 avuga ngo Mariya yicishije bugufi ngo yumvire umuhamagaro, yumvire ijwi ry'Imana mu mutima. Imana ijwi marayika witeka aramurika aramubwira ngo uzabyara ngo umwana kandi uzamwite Yesu. Ngo iryo banga ribika mu mutima we mukoze umunsi yaryumviye. Imana ishimwe. Amen. Iyo umuntu afite umuhamagaro agira ibanga mu mutima we. Akenshi bajya abantu muzabona batagira umuhamagaro, nta mabanga bagira mu mitima yabo. Bagira amabanga make ngo araribika ngo riba ibyo mu muhamagaro wiwe ngiteka byose. Imana ishimwe. Amen. Aba bantu babashe guhagarara mu muhamagaro neza. Hari n'abandi tutavuze ni benshi, ariko umuhamagaro aba bantu bose uko bangana bagiye bahuriza ku bintu bitatu cyangwa se bine bisabye umukozi w'Imana ugomba gukora. Ikintu cya mbere ngo bari bafite kwizera. Umukozi w'Imana ufite umuhamagaro agomba kuba afite kwizera. Aburahamu yari afite kwizera kumubwira kuko nava mu gihugu cy'iwabo akaja mu gihugu atazi azagishikamo. Ayizera kuko umugore ufite imyaka 90 azabyara umwana. Ijambo rimubwira. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu niwe musokuruza wo kwizera. Umukozi w'Imana wose ufite kwizera agomba kuba afite umuhamagaro wuzuye yuko ibyo akora ari iby'ukuri.
Amen. Imana ishimwe. Mm. Mu gice kabiri bose baranganywa n'inyangamugayo. Yego. Amen. Amen. Bose bari bahuruje mu ijambo ryitwa inyangamugayo. Buri inyangamugayo ni umuntu ubaho ngaho nubwo woba yarenganye ariko akanga umugayo. Yego. Akavuga ngo kubera kuko nakayuje kumugaya reka mbireke. Ngo bari inyangamugayo. Abakozi b'iki gihe benshi cyangwa se abantu benshi b'abakristo bigiye bagitinya umugayo. Basigaye bakunda umugayo n'uwo uwo mugayo ntacyo bimubwiye. Haravuga ngo umugayo w'abantu mutwarike. Ariko abakozi benshi ngo bo bari inyangamugayo. Batinyaga guhemuka. Batinyaga gukora ibintu bitari byo. Batinyaga gukorera ibintu mu maso y'abantu bitari byo. Ariko ubu nyine abakozi benshi cyangwa se abakristo benshi basigaye bagitinya. Bamurinze avuga ngo abakristo b'igende bagitinya. Basigaye bakora ibintu ukareba ukabona ngo aba ni abakristo, ni abantu bafite mu inzira yo kuja mu bwami bw'Imana, kuko ibyo bakora ntibisa n'ibyo bavuga. Bagiraga ngo kwicisha bugufi, ijambo rinanira. Kwicisha bugufi, kujya kwicisha bugufi ntabwo ari ukuza gupfukama imbere y'umuntu. Kwicisha bugufi ni ukwemera icyo umuntu akubwiye, kandi ukagikora kuko akubwiye, kandi ukubaha. Batinyaga amagambo y'Imana, bagendanaga bicisha bugufi bubaha, kuko umuntu buriya bakagitere z'abantu zitandukanye. Kurya umuntu wubaha arangwa no kwicisha bugufi cyane. Yego. Kanyenyekea gaca bugufi. Ubona abantu benshi bunyine mu mutu nanjye ndavuga hari ikosa rimwe rikomeye cyane rihari ubunyine yo gusuzugura abayobozi bihari. Bunyine gusuzugura abayobozi cyane cyane tugira abayobozi b'igipasitori. Yego. Umuntu akumva kuko yabwira umupasitori tace bugufi ngo buri icyo pastor akumva kuko adaca bugufi. Kandi ikintu abakristo benshi mu moko yose usanga ikiganiro, usanga abagabo batanu aho bicaye usanga batinyuka kuganira aho muzabaganira n'umuyobozi wabo. Usanga ntibaca bugufi, aranamubwira ntiyumve, kandi kurya n'icyaha gikomeye cyane. Kiriya cyaha bazakizira cyo kutaca bugufi, kuko Imana iyo ituzaniye n'Imana iduhaye muri icyo gihe tugomba kumwubaha, kandi tukamwubaha tugaca bugufi tukamutegereza. Bibizi ngo umuhamagaro wa mbere nabwo wa Sawuli bigeze gusenga basaba Imana ngo Imana ibamukurira. Imana iranga. Buriya hari igihe Imana izana umuyobozi kugira ngo adutware, ariko adutume duca bugufi, adukoresha ibikwiriye dutume duca bugufi. Ariko ntibisaba kuko umuntu mwamuvuga, ntibisaba kuko mwamuvuga nabi, ntibisaba yuko wagira icyo umukora. Bibiri zivuga ngo ko Dawidi kubera ko yaragira umutima wo kwicisha bugufi, yigeze kumusereka hari umwanzi wiwe ngo washitse ngo yanga kumukora. Aravuga ngo ndagukora ku mukozi w'Imana wasizwe amavuta. Buriya umukozi w'Imana wasizwe amavuta araremereye cyane, kandi kumukoraho konyine gusa ariko gukora ku mwenda wonyine ni ikibazo gikomeye cyane. Rero tekereza ngo kumuvuga no kumutuka no kumwandagaza ni ikintu gikomeye cyane kitari cyiza. Aba bantu ngo barangwaga no kwicisha bugufi no kubaha no guca bugufi. Kigira gatatu ngo bakundaga kwegera kuvuga iby'Imana. Haleluya. Amen. Bakunda kuvuga iby'Imana. Buriya icyo umuntu atekereje akantu muri Noel gikomeye cyane. Muri Pasaka na Kosore atekereje akantu kavuga tuvuga ejo bundi abasakanwa kavuze Yesu, kakamamaza ubutumwa bwiza, Koso kakamaza ibindi bitabo ubutumwa bwiza. Pawulo yarabivuze neza mu gice cy'Abaroma, aravuga ngo ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, ngo n'imbaraga zibashuzera kuko uwizera wese ukizwa, kandi n'imbaraga zituma abantu bose bakizwa. Nshuti muvandimwe, soza ngira ndangiza ikiganiro cyacu cy'uno munsi cy'umuhamagaro. Ndatekereje ijambo rikomeye cyane, ndavuga se birashoboka ko abakozi b'Imana tuba tuganira ubutumwa bwiza mu kandi kanwa kacu hovamo ibindi bintu bitari byiza. Biravuga ngo mu gitondo cyayi mu gitabo cya Yohana haravuga ngo isoko imwe ntizivamo amazi ngo abishe naryoshe. Zakagombye kuko umuntu wese ufite umuhamagaro w'Imana amagambo agomba kumuvamo ari amagambo meza akwiriye. Yego. Imvugo nziza, kuganira neza, kuvuga neza. Bibiliya yambwiye ngo bene ibyo biganiro ibyo umukozi w'Imana agomba kuganira. Kandi ikindi cyongera ndangiza nsoza mu by'ukuri
niho wibaza icyo kubaza ngo se isoko imwe yavamo amazi abiri. Ijambo cyanteye ubwoba cyane aho umuntu afite umuhamagaro agasanga ni umuhamagaro subiza akakanwa nakoresheje bigeze kumbwira kwamamaza perezida ibyo by'iwacu umutima urambwira ngo sinabikora ndavuga ati simba namamaza Yesu akaba namamaza asa naho ngera namamaza ubwami bw'isi. Buri mukozi w'Imana ntagomba kwamamaza ubwami bw'isi. Tuzi n'aya makuru yandi yose tugenda tujamo hirya no hino. Bibiliya ivuga ngo umukozi w'Imana ngo amagambo ye ngo abasize umuntu. Ni ukuvuga ngo ukundi ni amagambo mazima atari magambo. Kuko tugomba gupfa kuvuga amagambo atari yose atandutse mu kanwa kacu. Kuko saa yacu. Kuko ibyo abantu batubonana n'ibyo baturebana si byo tuvuga. Bibiliya ivuga ngo tugomba kuba dufite itandukaniro n'abandi. Rero umuntu ufite umuhamagaro agomba kuba ari umuntu watewe n'Imana, Imana yashyize ku ruhande. Kandi ugomba kubitegereza cy'umurimo. Pawulo yaranditse aravuga ngo mugende kubitegereza ngo Timoteyo ngo ubitegereza cy'umurimo. Ubitegereza cy'umurimo ni ukuba usa n'umurimo, usa n'ibikorwa ukora, usa n'ibyo uvuga, usa ugenda nk'uko abantu biriya ngo tugende nk'uko bikwiriye mu mwana. Wirinda ikiganiro kibi, wirinda ubusambanyi, wirinda ubwibizi, wirinda kudahemuka. Ugomba kuba ufite indangagaciro twavuze zose z'umuntu. Rero mfite bavanye turabashimiye kandi turabasabye turabashimiye Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Arakoze cyane umutumirwa wacu Revera Ruvugwa, ariko reka tumusabe tumubaze ibibazo nka 3 cyangwa 4. Reka twibutse abadukurikiye bose kwaha ari kuri Minembwe Capital News, abatarakora subscribe muyikore kandi mukore like, comment, mukore na share. Ikibazo tubaza umutumirwa wacu, ikibazo cya mbere ni irihe tandukaniro riri hagati y'impano n'umuhamagaro? Murakoze cyane. Impano rimwe haba impano tuvukana, yego, akaba n'umuhamagaro duhamagarwa igihe cy'Imana. Umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza afitemo impano y'ubuhamagaro. Impano ni iy'umuntu ku giti cye. Yego. Ikibazo cya kabiri, umuntu yamenya ate ko afite umuhamagaro? Umuntu kumenya ko afite umuhamagaro, ijambo rya mbere nuko nababwiye ngo nuko ubyiyumva. Ahamagarwa n'Imana, ijwi ry'Imana rimuhoraho ku mutondo na nimugoroba. Ahora yumva ijwi rimuhamagara kujya gukora umurimo we. Ikindi kibazo ni bihe bimenyetso byerekana ko umuntu ari mu muhamagaro we? Ibimenyetso nabivuze haruguru ni ibimenyetso 6 ko umuntu ahora akora umurimo w'Imana buri munsi. Buri munsi ahora akora umurimo w'Imana ariwo ibyo bimurajeje. Icya kabiri ni kuba umuntu afite umutima, afite kuba ari icyitegererezo. Yego. Buriya hari umuntu ushobora gushikana twese tukamureberaho. Kandi Paulo yaravuze ngo ni munigire kuko ndi umugwaneza. Naje nigiye ku maguru ya Yesu, naje ndarebera kuri Yesu. Agomba kuba ari umuntu ufite urugero rwiza, abantu bashima n'Imana ishimwe. Uwo muntu aba afite umuhamagaro, n'ibyo akora n'abantu barabyumva. Kigira 3, agomba kuba afite umutima w'impuhwe. Niko navuze navuze ni impuhwe, ni umutima w'imbabazi. Yesu yari afite umutima w'imbabazi. Yesu yababariye abantu ibyaha byabo, aratubabarira kandi ababarira umuntu ibyaha byose atitaye. Yesu yari afite impuhwe, yitanze ku bwacu. Agomba kuba ari umuntu witanga ku bw'abantu, agomba kwitanga ku bw'abantu, afite impuhwe. Akandi kabazo k'amatsiko, Bwana Revera, wowe ubwawe wamenye ute ko ufite umuhamagaro? Cyatumye menya ko ubwanje mfite umuhamagaro w'Imana. Ndakomeje kumva ijwi ry'Imana rimbwira gukorera Imana. Nyuma umaze kumenya umuhamagaro wawe, hari imbogamizi wagiye uhura nazo? Buriya mu muhamagaro habamo imbogamizi. Imbogamizi ya mbere umuhamagaro n'ubu ngubu ntize zimwe. Tuzarinda tugera ku mwisho w'umuhamagaro tutarabura imbogamizi. Imbogamizi zirahari. Imbogamizi zimwe nagiye mbura nazo zikomeye cyane. Ni uburyo hari ubwo ufite umuhamagaro kwivuga butumwa. Yego. Cyane
ivugabutumwa riragoye. Kuja mu mihanda kubwiriza ubutumwa bwiza ntaho nagize intambara zikomeye kuvuga ngo baramfunga, ariko cyane cyane nagiye ngira imbogamizi z'uko abantu n'ubu ngubu batarumva ijambo ry'Imana nk'uko tubishaka. Ni nacyo dushaka, kugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana kuko Imana ishaka. Ikibazo cya nyuma nabasha kubaza tugahita dusoza ikiganiro cyacu, ese umuhamagaro umuntu yahamagawe ushobora kugera igihe ukawuhagarika cyangwa aho gukomeza gukura? Umuhamagaro mu muntu uzi upfana, iyo wawuhawe neza w'Imana urawupfana kandi ugafusize n'abana bawe. Abana mu muhamagaro uvuga niki? Ni ugusiga uteguye ukazategura n'abazagusimbura kandi ukazabategura, kuko umuhamagaro wawe ntuzushira. Ni ibizazi ku bindi bizazi bikazagenda bikomera kuri wowe. Kuko Aburahamu yahamagaye umuhamagaro, Imana yaramubwiye ngo muri wewe hazavamo amahanga akomeye, kandi muri wewe nzahereje isi umugisha. Uhereye kuri Aburahamu kugeza kuri Isayi ni henshi n'abantu, kuva mu muhamagaro ntuzushira. Arakoze cyane umutumirwa wacu Revera Ruvugwa ku kiganiro cyiza cyari gifite insanganyamatsiko igira iti umuhamagaro niki ku mukristo. Ni ingingo ifite akamaro kanini ku mukristo uwo ari we wese. Reka dushimire umutumirwa wacu, dushimira n'abadukurikiye mwese, mukomeze muryoherwe n'ijambo ry'Imana naho akagaruka. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ko tugire neza, dushimiye ko ukoze umurimo munini ukomeye cyane. Abantu bimvise mu muhamagaro, buri muntu wese ahaguruka akora umuhamagaro we, abananiwe, abaremerewe, abarushe bose data wahamagaye kugira ngo babashe kukuvugira muri kino gihe cyane. Ndakubahiza imbaraga kandi ubaheze n'ubushobozi mu izina rya Yesu ukomeye. Amen. Amen.